Umuntu bamesaba, umuntu uyabulala, ukuhleka kabusolutho. Umuntu uyabulala, ukuhleka kabusolutho. Abantu bayakhuluma thawuke, bathi kutoka mehlo indebe ziyathatha. Abantu bayakhuluma thikhola, ngikufundisa umsebenzi subale kungakabi wazi wena, suhamba usikhuluma. Ngikufundisa umsebenzi subale kungakabi wazi wena, suhamba usikhuluma. Udukusi wasitshela ikatali ngumsebenzi bafana, yafana nesilayisa. Ikatali ngumsebenzi, yafana lokuginyaginya. Uyakwazi phela ukuthi ngitshoni hanzo. Into uzophetha ngani mthakathi ngezenzo zakho ezimbi. Abantu sebethana bakhanda njengendaba zakho yobhathi. Umilikewe abantu bayakhuluma thawuke, abantu bayakhuluma thikhola.
ungakabi wazi wena suhamba ungikhuluma undukusimala kusimadoda wakhuluma wathi yena indaba zomsebenzi lezi zifuna ube leminyaka eyokuthola ulwazi madoda 10 or 5 years experience madoda ayikho ukugida amalanga amabili usuphuma ususithi wena susiyaba nembeni kambe uphuma kubafundisi usiyangena kudala se wena uphuma kubafundisi usiyangena kudala se uthi udinga imali wena uphuma kudumezweni usiyangena kumthimba uthi udinga imali manje kumthimba nangokuyibona iofisi kaBasboy imali yami ingasatholakali ubacela abafana mthimbane amasiniya labodala asemadoda kade sasuka lala magama kudala madoda lalamhlanje situko siphethe wona madoda dala sakutshela abafana manje ayikhona ukugida amalanga amabili sebekuthiya dala sibendawula mali yo but abantu bayakhuluma sebhuku umuntu bomesaba ukuhleka kwakhe bakuthi uwedwa abafana lekhinde egangeni awubazi ukuze thina bafundisi abantu bayakhuluma thawuke umilikile bekugwiwe skura utongo tikhuzila abayisana abanothuthula kwazo mani ubhathi kambe uphuma kubafundisi usiyangena kudandasi uthi udinga imali